Ikaze muri kumwe na Tuyishime Joyeuse kuri Class The King TV. Aba ndi kumwe n'abatumirwa uratubwira. Ego murakoze Jendo Murundi nitwa Sindayigaya Emmanuel nkaba ntuye nga muri Kigali. Tukaba turi kumwe na Pastor aratwibwira. Murakoze nitwa Reverend Rwema Fidel Ninzi ndi umunyarwanda ntuye hano i Kigali. Uratangira unadusengera Pastor. Nta kibazo. Data tugushyize hejuru tugushyize hejuru kubw'itorero ryawe, tugushyize hejuru kubw'abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Turagushimira kubwo amahanga ari mu gihugu cyacu, turagushimira kubw'amahoro, turagushimira kubw'umutekano, turagushimira kubwa revival iri mu gihugu mu itorero ryawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Data tugushimiye uyu munsi uduhaye, turakwinginze kugira ngo buri muntu wese udukurikiranye ahabwe umugisha. Turasenze kugira ngo iki kiganiro tujye kuganira kibe ikiganiro urimwo, kibe ikiganiro umwuka wera ayoboye mu izina rya Yesu. Amen. Aba corona byose buravuga corona ubundi dutwayete nkawe Pastor. Reka dutangire kuri iki cya corona kuko nicyo cyugarije isi kandi gikomeye dukwiye guhagurukira twese kuko isi yose ihagarikishijwe n'iki cyorezo cya COVID-19. Navuga ubuhanuzi, hari ibyo twagiye dusoma tubona ku bitangazamakuru bitandukanye, ariko kandi ndumva kugeza ubu ngubu nta urahanura ko ayikiza, nta urahanura ko ubushobozi, nta urahanura ko hari urukingo yabonye. No, twese turacyarindiriye kubona umugambi w'Imana. Hari abari muri za laboratoire, hari abari muri za research barimo gushakisha inkingo. Nta kindi turimo gushaka, dutegereje twese, dutegereje kumva niba insinzi hari, niba insinzi yo kugera kuri icyo kuri tubona COVID tuyibonera urukingo ikava kuri uyu mwanya ihagazeho cyane, kuko indwara zose iri ziri hejuru. Turabona ko ari ikanganye cyane, irimo kwica umubare munini kandi mu gihe gitoya. None ko mwagiye musenga, mugasengera abarwayi bagakira, mugasengera abavunitse bagakira bakabona amaguru, why not mutadusengera natwe ngo COVID ishire mu gihugu ko ari icyorezo cyugarije isi yose? Ntabwo nananirwa kuvuga ko Imana irimo gukora. Imana ikorera mu gihe cyayo. Imana kandi nubwo COVID iriho, ariko ntabwo twavuga ko buri muntu wese wayanduye yapfuye. Kuba hari umubare ugaragara wapfuye, Imana inabaha iruhuko ridashira, hakaba hari n'undi mubare tubona urimo gukira. Izo ni imbaraga z'Imana. Just turabizi ko nta muti nta n'urukingo uraboneka rwa corona. Rero uwo muntu ashobora gukizwa n'amasengesho, uwo muntu ashobora gukizwa n'imiti medicine runaka yafashe. Donc urumva rero haracyariho umugambi w'Imana. Nubwo hari umubare wapfuye ariko dizirahari, ariko n'umubare w'abakize niwo munini. Aho ngaho rero ni reka saseridoti, abakozi b'Imana bakomeze basenge, turebe ko iki cyorezo Imana yagikuraho, tukabona umuti, tukabona n'urukingo, tukabasha kubaho mu buzima bwisanzuye nk'uko byari bisanzwe. Yego. Cyo tugiye kuganiraho rero twese tugiye kuganira ku buhanuzi buri kuvugwa igihugu cy'u Burundi. Muratubwira uko mubyumva, munabiganireho. Turi kumwe na Sindayigaya Emmanuel. Muratangira mubiganiraho Pastor. Mu bigaragara nkange Reverend Rwema, hari ubuhanuzi mperutse gutangaza mu minsi ishize. Imana yatanze nta nubwo navuga ko ari Uburundi gusa, twavugaga ko ari East Africa, twavugaga ku buhanuzi East Africa yahawe. Tuvuga amahoro, tuvuga imvura y'umugisha cyane ku gihugu cy'u Burundi. Twavugaga ku iterambere, twavuze no ku gihugu cyacu, igihugu cy'u Rwanda turimo, tuvuga ku iterambere, tuvuga ku by'Imana yatweretse. Nk'uko umuhanuzi iyo amaze kwerekwa atangaza ubuhanuzi yabonye, atangaza ubuhanuzi afite, akabutangaza. Burya umuhanuzi yemerwa ari uko ibyo yahanuye byasohoye. Ibi rero twahanuye nibimara gusohora nibwo umuntu azavuga ati burya Reverend Rwema ni umuhanuzi.
burya Reverend Rwema ni umukozi donc nta muntu witirirwa ikintu adakora. Mwarimu yitirirwa ko ari umwarimu kuko yagiye ku ishuri akigisha, pastor yitwa ko yari pastor kuko yagiye ku rusengero akigisha agahabwa ziriya nshingano. N'ubuhanuzi rero, ayo mavuta y'ubuhanuzi ntabwo bucya ngo umuntu ayisukeho, ahubwo amavuta y'ubuhanuzi atangirira ku cyo wahanuye cyangwa se kwihishurirwa ryo wagize rikaba ryasohora, umuntu akavuga ati burya runaka ni umuhanuzi. Rero ku gihugu cy'u Burundi nk'uko uvuze uti turi kuvuga ku buhanuzi bw'u Burundi, tuje hano kugaragaza ibitekerezo byacu, tuje hano kugaragaza icyo twabonye, ntabwo dushobora gushidikanya ko Imana ivuga igasohoza, ntabwo dushobora gushidikanya ko Imana itanga inzozi ariko zikazanasohora. Rero icyo twizeye nuko aya mahoro, nuko iyi mvura, nuko prosperity twahanuye mu nzozi mu biroto byacu, mu buhanuzi bwacu, muri profesi yacu bizasohora, habe kuri East Africa, habe ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, habe ku gihugu cy'u Burundi. Ibyo bizasohora, iyo mvura y'umugisha izagwa. Iyo mvura ntabwo ari imvura y'ibibazo, ntabwo ari imvura y'ibigeragezo, ntabwo ari imvura y'intambara, ni imvura y'umugisha nk'uko ubuhanuzi buyivugaho, ni imvura y'umugisha igiye kugwa muri ibi bihugu. Donc umukino muvugaho cyane ni imvura izahagwa, hari amapfa, mbega izuba ryarateye, hari amapfa, uratubwira dusobanuye muri rusange iyo abatwumva babashe kumva icyo mwashaka. Urakoze. Ntabwo ari ukuvuga ko hari hakakaye, ntabwo ari ukuvuga ko ubutaka bw'i Burundi bwari bukakaye, bwari bwarahuye n'amapfa, bwari bwarahuye n'iki, no, ahubwo iyi mvura yo tuvuga, donc iyi Imana itanze ihishurirwa, Imana ishobora kuguhishurira ikintu runaka. Abarokore cyane urabizi ko iyo abarokore, abakozi b'Imana, amatorero atandukanye, yememe n'abakatolike, hari ikimenyetso bakunda kugaragaza, bakavuga bati inuma igaragaza amahoro. Inuma ni ikimenyetso cyagaragaye kuri Yesu Kristo, kivuga amahoro, kivuga uroho mutagatifu, kivuga ku mwuka wera. Itorero ry'Imana rero iyo ribonye iki n'iki, hari ubusobanuro bw'icyo kintu. Ntabwo nshatse kuvuga n'ubundi imvura isanzwe igwa, irimo iragwa imyaka ikera, igihugu kikagira amahumbezi, kikagira iki, ariko noneho imvura yo nshaka kuvuga mu nzozi, mu ihishurirwa, mu buryo bw'amasengesho, mu buryo bwa profesi, iyo mvura isobanura ikintu cyiza. Mvuze ngo ni imvura y'amahindu, icyo gihe navuga ngo ni imvura mbi. Donc urumva ko iyo mvura y'amahindu nawe yagwa mu butaka bwawe, ikagwa mu myaka yawe, irayangiza. Iyo mvura yangiza imyaka ihinze kuri ubwo butaka, yangiza. Ariko Imana iramutse yerekanye ikayihishura ikavuga ngo hari imvura igiye kugwa y'amahindu, biba bishaka kuvuga iri fo gusenga mugakumira iyo mvura y'amahindu, kuko iyo mvura aba atari imvura nziza, icyo kimenyetso, iyo sembore aba atari sembore nziza. Ariko noneho iyo tuvuze, nawe nta muntu utakwifuza ko imvura y'umugisha igwa, ko imvura ituje, imvura itarimo inkuba, imvura itarimo iki, ko iri bugwe. Donc nta muntu utifuza iyo mvura. Rero iyo mvura tuyitangaje ku gihugu cy'u Burundi kuko Imana yayivuze. Iyo mvura ni amahoro, iyo mvura ni ubumwe, iyo mvura ni ubukire, iyo mvura igiye kugwa muri icyo gihugu ni ituze. Iyo mvura isobanura ibintu byinshi. Abarundi mwishime, abarundi munezerwe ko iyi mvura igiye kugwa ku gihugu cyanyu. Imana ni Imana itanze iyi mvura igiye kugwa kuri kiriya gihugu. Ego murakoze cyane. Igihugu cy'u Burundi, ubuhanuzi bwahaciye buvuga yuko Agathon ari bazoruhira ko umukuru w'igihugu. Hari abantu babisigura bivaye n'amarangamutima bafise, bakerekana aho bahagaze ku gahande kabo bivanye n'amarangamutima bafise, ariko ibyo ntitwobibaziza. Kirabundu umuntu wese afise ukuntu haremye, afise ukuntu akoze, afise n'ukuntu abona ibintu bivanye n'umutima we n'ivyumviro vyiwe aho bigeza. Ntitwibashinja. Bamwe n'abavyumvise ku rubuga bavuga ngo Agathon Rwasa ngo agiye ko umukuru w'igihugu, ngo azobuza umukuru w'igihugu. Abarundi ntikudukwiye guhagarara cyane cyane kuri ivyo. Abarundi dukwiye guhagarara, abarundi bene wacu dukwiye guhagarara cyane cyane ku rukundo hagati yacu. Abari mu Rwanda, abari mu mahanga za Burayi, abari mu Burundi,
dukwiye guhagarara ku rukundo rwacu tukumva ko Uburundi ari igihugu twarazwe n'Imana, ari igihugu Imana yaduhaye nk'umugisha, ari igihugu Imana yaduhaye kugira tukibemo twese tugikunze tukiryoherewe. Ivyo byose tugiye kubishika ko ariko tubanje gusenga Imana, tubitegeza gushishika ko ariko tubanje gusengera n'ubuyobozi buhari. Ababushinja ngo ni bubi n'ababushinja ngo ni bwiza, ivyo nitwo bihagarako cane. Gikuru cyo nuko twemera yuko umubare w'abaturage, umubare w'abanyagihugu ni muremure cyane, ni munini cyane gusumba umubare w'abayobozi baba bahari. Rero yisengesho ry'abantu benshi bahagurutse bakagira urukundo muri bo, bagasengeranira, bagasengerera ubwo buyobozi. Nimba haragahazi muri ubwo buyobozi karahinduka, nimba ari kibazo ku mukuru w'igihugu nawe arahindura imitwarire yiwe, nimba ari kibazo gihari muri ministeri runaka iyo ministeri irahinduka kubera ikigwa amasengesho. Abarundi bakakwiye kubaho bitaye cyane cyane ku vy'Imana, mu gukundana no mu gukunda igihugu cyabo, bakakibona nk'umugisha, aho kibona mu intambara z'amoko, aho kibona mu intambara za injyane zitandukanye z'intara z'amoko. Mbere ivyo byose bakabirengera. Abarundi dukwiye gukundana, dukwiye gusengeranira, dukwiye kubahana badutwara, kuko ubuyobozi bwose buva ku Mana, ntama tugasengera ubwo buyobozi. Bamwe bumva yuko ivyo ubuyobozi bukora atari byo, si byiza yuko twoca duhindukira muri bwa buyobozi tubugwanye, ahubwo dufukame tuje hasi dusaba Imana, tuyibaze Mana ni gute buno buyobozi bwacu, ni giki bwoko wokora kugira ubuyobozi bwacu buhinduke. Kuko iyo ubuyobozi buhindutse bugahuza n'abaturage n'abanyagihugu, ni kuvuga ko ico gihugu kibara amatano ubuke. Ariko tutiyobagije yuko Satani ariho kugira ashoye kugwanya igihugu n'abakirimwo kugira ibintu bigende nabi. Ariko nitwahaguruka tugakundana, tukabumwe, tugasengera ubuyobozi buhari, nta nkeka ko butazohinduka. Ndi kuvuga gutya kuko mfise icizere ko Burundi bwacu bugiye kubona amahoro. Haleluya. Ndi kuvuga gutya mfise icizere yuko Uburundi bwacu, abarundi bari hanze tugiye gutahuka. Amen. Tuje mu gihugu c'amavukiro, twicare duhure na bene wacu, dusangire, habituze mu gihugu, hama dushike kuri wa mugisha Imana dusezeranya. Uburundi ntaci Imana yatwimye, yaduhaye ubutare, yaduhaye susora, les ressources minere, zirahari, ziruzuye, ariko abarundi ntitwari tuzi agaciro k'igihugu cacu, ntitwari tuzi agaciro k'igihugu cacu, kuko twabayeho nk'ibitazi, twicaye ku gaciro k'umuhezagira Imana yaduhesheje, twicaye ku gaciro k'igihugu, igihugu ciza c'amata n'ubuki. Ariko Satani yaduteza injyane zo kumva yuko dukwiye guhamana bene wacu. Niduhaguruke bene wacu b'abarundi dusenga Imana, aho kwita mu kuyumvira ati burya buyobozi nibuveho nibigende gutya nibugende gutya, oya, ahubwo tuvuge ati Imana duhindurira amateka y'igihugu cacu. Kuko nta mpamvu y'ukumva yuko abahari no munsi badutwara, yuko no munsi Urundi bwobona amahoro ari uko nabone basubiye mu ishamba. Nta mpamvu yuko n'abahari no munsi mu Burundi bumva ko bari mu mahoro, bene bo bari hanze. Mbifatiye ku cumukuru w'igihugu yavuze mu ijoro ryaheze, avuga ati ni leta y'imvyeyi. Rero twebwe ko turi mu mahanga ntitwakabaye kumva yuko yavuze leta y'imvyeyi ngo duce dushinja yuko ngo ni leta y'indyarya, ahubwo twakakuvuga ati nimba ari leta y'imvyeyi, ahubwo Mana twereke nimba uwo mukuru w'igihugu cacu ivyo avuga bivuye ku mutima, bishire mu ngiro wewe abari utubera inzira, hama dutahuke, duhure na bene wacu, duhure n'abo bayobozi, tunywane, dusure ko mu gihugu c'amata n'ubuki. Ariko dukwiye gukunda igihugu cacu, cyo ni cambere. Dukwiye kuciyumvamwo nk'abarundi aho baherereye bose, tukabumwe, tukareka injyane, tukareka gukumirana. Abari mu Burundi bakumva yuko babajwe no kubona bene wabo bari mu mahanga. Natwe aho turi tukumva ko tubabajwe nuko tutariko turahura na bene wacu. Ariko ko biri kose tugiye gutaha. Ndavyizera ko Imana igiye gucisha n'ubwo buhanuzi banyakwa pasteur bagiye barahanura, kuko Imana ivuze irashitsa. Haleluya. Imana simaji kucisezeranye iragishitsa. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ico tugombaho ngo si vy'ivyago, ngo ariko ngo n'amahoro n'umugisha. Bisigura yuko
Imana twitayeho iradukunda kandi twiteze yuko ejo buca dutaha mu gihugu cacu amavukiro ibintu byose bigende neza dutekanirwe. Ego murakoze cyane kumbaza ico kibazo. Je nk'umurundi ndi hano i Kigali, mfise inshuti hirya no hino muri iki gihugu nyene, harabanditse bavuga yuko nyene bakeneye gutaha. Ego ni vyiza cane, burya imitima y'abana b'abantu iratandukanye. Abumva ko banyotewe gutaha mu gihugu cabo hakiri kare, ico ntibakizira kuko ni icumviro cabo, kuko nta buhungiro bwigeze buryoha. Mbese hano mu Rwanda murabizi barahunze, abanyarwanda barahunze, ariko umunezero waje kuhaboneka ari uko barinze gutaha, barataha mu gihugu cabo, igihugu kironka amahoro, baracubaka arabaho bageze. Natwe turakeneye gutaha. Rero abanditse ajya makete bavuga ngo bakeneye gutaha, nukuri si icaha bakoze, ni icumviro cabo bahagurutse aravuga ati ubuhungiro aho tugeze turumva ko tunaniwe, ifo ko dutaha duhure na bene wacu, turime, twimbure, tworore. Hagiye umuntu aja guhunga haba ari catumye ahunga. Rero ico catumye bahunga, nimba bumvise akamo k'umukuru w'igihugu kuko niwe se Barundi, avuga ati nibatahuke, bakumva ko kamo, bakumva kakabinjiramwo, bakakumva imitima yabo, kumva ihumure nituze, nta mpamvu yo kubareka batahe. Hama hariho n'undi mu gusanga w'abantu bavuga ati twebwe ntiharagera, bivanye n'ivyo banyuzemwo, abo ntibashobora gushoka bataha. Ariko ico nizera, nimba awa mbere batashe, nukuvuga ko n'abakabiri bazotaha, n'abagatatu batahe, n'abakane n'abagatanu, ku buryo ngaha mu Rwanda canke mu yandi mahanga ata muntu azoba kiri hanze. Hama icerekeye bavuga, ngaruke kuco bavuze, hari bavuga ati Burundi bugiye kubamwo intambara. Bene data, ndababwire b'abarundi bene wacu muri hanze, nkuko nanje ndi hanze y'igihugu, ndi impunzi nkamwe. Burya ico akanwa kacu katuye nico kitubaho kenshi. Ico akanwa kacu katuye nico kitubaho kenshi. Nitwatura amahoro, nitwatura umugisha, Uwiteka azobikora nkuko twavyatuye. Ariko nitwatura ati abahungutse nibagende, ahubwo hazoba intambara bazopfirayo, twoba twibeshe cyane. Ahubwo twakakwiye kwatura yuko Uburundi bwacu Imana igiye kubuha umugisha n'umuhezagiro. Twakwiye kwatura amahoro n'umugisha ku gihugu cacu n'urukundo. Hama yamvura abakozi Imana amaze imisi bavuga, isezerano ry'Imana rishitswe. Burya ndabivuge nk'umunyagihugu w'umurundi, politike ni ikintu kininiya cyane nk'uko umunyagihugu agitekereza. Umunyagihugu muto mu gutekereza politike ayitekereza na amarangamutima, aba yumva yuko ivyo yumvira ko ari byo bitegerezwa kuba. Muga politike ni ikintu kiba gikorana n'abatwara n'imigenderanire y'ububanyi n'andi mahanga. Mu ncamake imigenderanire hagati y'ububanyi n'andi makungu. Politike ija kuba mu gihugu, kiramwe wese ariyamamaza bivaye n'umugambwe aturukamwo. Ariko umunyagihugu niwe aja hajya akavuga ati jewe nakunze runaka, hamuronse amajwi menshi akaba ari arengana. Nimba Agathon yavuze yuko ariwe yategerezwa gutsinda bivaye n'abanyagihugu abo yabona ko ari benshi, twebwe nk'abanyagihugu batoya ntidukwiye kuza twitaho cyane imvururu za politiki rwose. Politike nziza ikorerwa mu Mana. Politike nziza ni ituze ry'imitima, ni ivyumviro by'urukundo. Kuko iyo umuturage umunyagihugu muto yumvikanye na mugenzi we, bajya bitwa ngo n'abayobozi bari hejuru, naho bashaka gutoborera ngo bajyanisha abaturage bato, bene abanyagihugu batoya. Nibashaka kubajyanisha ntibikunda, kuko iyo bamanutse hasi basanga ari solidarite. Rero akavuyo kagiye karahaba, nuko abanyagihugu aho kwitaho ugukunda igihugu kwabo, bitayeho abo bashigikiye, abari ubashira imbere. Iyo bashira imbere Imana n'urukundo hagati yabo, ivyo byose ntivyari kuhaba. Nukuvuga yuko nabajya abanyepolitike bari hejuru bari kumanuka hasi, bagasanga abaturage baratekanye, barakundanye, nta kavuyo kari kuba mu gihugu. Nta kuvuga ngo uyu nimbonera kure, imbonera kure ntiyavuga ati umunyabunda muhohotere iki. Ariko kubera abanyagihugu Satani yaronse hatoborera kubera iki, yatoboyereye hagati mu nyagihugu.
abereka yuko bajya bari hejuru umwe ategeza kuryama n'amarangamutima ye ku wundi uyundi ku rundi uko nyene niho hatangiye kubera injyane. Barundi bene wacu nitugarura ubwenge, nta munyepolitike azoduteza imbere, nta munyepolitike azodushikira ku ntego yacu, nta munyepolitike azoza dukuraho twahungiye duterure ngo dutahukane. Ariko ni twe twenyine n'abarundi dukwiye kubanza kuvyiyumva mu mitima yacu, tukavyiyumva mu mitima yacu, tukumva yuko icambere dukwiye guharanira ari uko twokwatura amahoro ku gihugu cacu. Haleluya. Tukatura umugisha. Nitwatura umugisha hazoba ikintu bita gusengera igihugu cacu. Kuko ngo aho ubutunzi bw'umwana w'umuntu buri niko ijambo ry'Imana rivuga, ngo niho n'umutima wiwe uba uri. Nitwumva ko igihugu cacu ari bwo butunzi bwacu, n'imitima yacu izorara mu Burundi, izokuyumvira Uburundi, izokuyumvira bene wacu. Niduhindukire Imana, ico ni cambere. Dusengere Uburundi, dusengere no munsi abatwara Uburundi, kuko ubuyobozi bwose buba bubi, buba bwiza, bushirwaho n'Imana, butangwa n'Imana. Ariko nitwumva yuko bujya buyobozi buhari dukwiye kubuvanaho ku mbaraga zacu, natwe tuzoba tugiyeho ntaco tuzoba tugiye kumarira Uburundi. Ariko nitwasenga tukiyegereza Imana tukabusengera, ivyo twashinja ko bidahinduka bizohinduka kubera iki? Twizeye uburengeye bujya buyobozi, twizere boss ro patron wabutanze. Murakoze cyane. Ya nanjye nakunga muri uvuze, ubutegetsi bwose, ubwami bwose bushyirwaho n'Imana. Ntabwo ubwami bushyirwaho n'ibitekerezo by'umwana w'umuntu, n'Imana ibushyiraho. Kuko iyo duhereye muri Samweli tukareba uburyo ki Dawidi yaje kuba umwami yari mu ishyamba, hari abatarabitekerezaga, hari abatarabibonaga ko bishoboka ko Dawidi waruragiye intama, Dawidi waruri hariya mu ishyamba ashobora kuza akajya mu kibuga, akajya mu mujyi, akahabwa igihugu, agahabwa ibendera rikamanikwa, akaririmbirwa indirimbo y'igihugu, agatererwa sariyuti. Ntago babyiyumvaga kuko bumvaga ko hari abakuru be ba Minadabu, bande bose bari bahari, babonaga ko bashobora kuba aribo bayobora igihugu cyangwa se bayobora ubwo bwami. Ariko noneho Imana ireba nk'uko umwana w'umuntu atareba. Donc wowe icyo ureba, wowe icyo utekereza ntabwo ari Imana itekereza. Jambo ry'Imana ritubwira ko imitekerereze y'umwana w'umuntu ihabanye n'imitekerereze yayo. Rero uko Imana yireba ihitamo, ushobore no kuba wari umurushaga n'ubukire, ushobore kuba murushaga n'umuryango ukomeye buvukamo, ushobore kuba murushaga n'ijambo rikomeye muri politike. Imana ireba mu mutima kurusha uko umuntu ashobora kureba. Hari ababirebaga, n'ubuhanuzi bumwe na bumwe bwahinyuje abantu, umuntu akavuga ati runaka niwe uzaba perezida, runaka niwe uzaba perezida. Iyo bigeze aho ngaho turifata kuko tutabashije kureba mu mutima w'Imana, kuko Imana niyo iri hejuru ya byose, niyo izi uzayobora, niyo izi uzanyura Abanyarwanda, niyo izi uzanyura Abarundi, niyo izi uzanyura abaturage runaka bahanaha b'iki gihugu runaka, niyo ibazi. Imana yagiye itora yimika ubuyobozi abantu, no muri Bibiliya turabibona, ukabona hagiyeho umwami abantu bati bavugisha akamo. Ariko kuko Imana yo yarebye kure, yarebye oprofo y'umutima w'umuntu, yarebye kure hasi ku mutima, mu nkingi y'umutima, uzakunda igihugu, uzakunda. Donc umuntu yagiye gutora, atora uwo bavukanye, atora uwo babyirukanye, areba kuri uyu, areba ku mashuri. Ariko Imana yo ntabwo ijya gutora itora gutyo, yireba mu mutima aho tutareba. Navuga rero Abarundi, nkuko umugaragu w'Imana Emmanuel abivuga, nimukomeze musengera igihugu cyanyu. Si namwe gusa, natwe Abanyarwanda na Uganda n'Abatanzania n'Abanyakenya, Afurika yose, dukunda ubuyobozi bwacu, dukunda abatuyobora, dukunda abadutegeka. Nibwo tuzabona y'amata n'ubuki asesekara mu bihugu byacu, nibwo tuzabona babayobozi barimo kugenda bagana hahandi, bazana za mpinduka ku bo bayobora, rwa rukundo rukura rubyibuha, rugera no kuha
hasi cyane mu misozi rukamugeraho. Uyu munsi turabibona hirya no hino. Rero ubuyobozi bukunda igihugu nibwo dusengera twese, kugira ngo abayobozi bacu bo batuyobora ni twebwe tubaha icyerekezo. Iyo tubakunze, iyo tubashyigikiye, iyo tubasengeye nk'itorero cyane cyane, reka nivuge nk'umukozi w'Imana, iyo tubasengeye nibwo bashiduka bageze no muri za nzozi zo twifuzaga. Twifuza ubukire, igihugu cyose tukifuriza ubukire. Iyo tubonye uburyo igihugu cyacu cy'u Rwanda, iyo tubonye uburyo cy'amahanga gihururira, iyo tubonye uburyo amahoro akirimo, iyo tubonye uburyo iterambere rikirimo, turishima nk'abanyamasengesho, twibuka ko nyuma jenoside aho gatoya ndi mu binginzi twinginga tubwira Imana duti Imana, izi mfubyi zizajya hehe, aba bapfakazi bazafashwa. Ariko twagiye tubona ubuyobozi bwiza, tubona ubuyobozi buje bukunda umuturage, tubona ubuyobozi buje bukunda bumufasha, bugezaho bumukura muri nyakatsi, bugezaho bumukura mu gucana itodoba, bugezaho bumukura mu kuzunguza igishirira ngo abone uko ajya kuryama, bugezaho bumukura ku bishangara, ku birere, ku bishogoshogo by'ibishyimbo aho yararaga. Uyu munsi umunyarwanda ararara kuri matora, uyu munsi umunyarwanda afite amashanyarazi, uyu munsi umunyarwanda afite amazi meza. Rero icyo ngicyo ni nacyo nshishikariza bene data hirya no hino, mu batwumva, mukunda igihugu cyanyu. Ibi bya Rwaserera nk'itoro ntitubikunda, byo kuvuga ibi nibi biracitse ni satani yiturura, biracitse ni inda nini y'abantu baba bavuga bati njyewe inda nini yanjye ndashaka njye kuyobora, ndashaka njye revurandi Rwema, kuba ndi revurandi ibyo birampagije. Nta kindi kintu mparanira kubona igihugu cyanjye gitekanye, mparanira kubona igihugu cyanjye gitera imbere, mparanira kubona igihugu cyanjye nkifitemo amahoro, gifite amahoro, abana banjye bajya ku ishuri bakagaruka, umudamu akajya. Ni icyo ngicyo tubona kidushimisha. Ntabwo dushimishwa no kumva ngo aha n'aha hari umutwe ngo witwaza intwaro, ngo aha n'aha hari ntabwo ari byo dushaka. Bakristo ari Abarundi, ari Abatanzania, abakozi b'Imana mwese mutwumva, dukunde ibihugu byacu, dukunde abatuyobora n'ikimana idutegeka, dukunde ab'Imana yashyizeho. Kuki itagushyizeho? Kuki itashyizeho mwene wanyu ikemera gushyiraho runaka? Mushyigikire, tumushyigikire, tumujye inyuma. Numva nk'itorero dukwiye gukurikira tukabasengera, aleluya, tugasengera bariya batuyobora, tukamanika amaboko. Turabona umugaragu w'Imana Aroni ndetse n'undi mugaragu w'Imana ngo Isiraheli yari iri ku rugamba irimo kurwana, ngo ariko ngo amaboko ya Mose yaramanitswe, ngo yananirwa yasubira hasi, igihugu cyabo kigatsindwa, ngo bafata amaboko. Reka abayobozi bacu tubafata amaboko, reka abayobozi bacu tubafata amaboko. Haleluya. Icyo twifuza, yaba demokarasi yaba ki, tuzabibona. Demokarasi na tewokarasi tuzayibona mu bihugu byacu. Tewokarasi revival, iyo tuvuga teokrasi revival, haleluya, tuzabona revival, tuzabona iki igihugu byacu bidushyigikira. Tubone pastor, tubone perezida arinjira mu rusengero runaka avuga ati nanjye ndahagurutse. Ntabwo azahaguruka natwe tuterekanye uruhare rwacu mu kubaka ibihugu byacu. Nk'itorero rutagaragaje uruhare mu kubaka ibihugu bya mu kuri kumira amakimbirane, mu kurinda urubyiruko ibiyobyabwenge, nitwe dufite umurongo w'uko ibihugu byacu, urubyiruko duhura n'urubyiruko buri munsi, buri cyumweru duhura n'urubyiruko, tubabwire kwirinda ibiyobyabwenge, duhagurukira muri izo za campaign zibashishikariza kureka ibiyobyabwenge, kuva mu businzi, kugira gute. Dufite ibihugu bitworohereza, byorohereza urubyiruko, mujye muri ibi, mukora ibi, n'ibyo ngibyo. Rero ntabwo Cross the King TV iriho kugira ngo wenda abantu baze bavuge biracitse, no, turiho kugira ngo dutangaze amahoro, turiho kugira ngo dutangaze ihumure. Imana ibaha umugisha, turabashimiye. Pastor, ntago nshire mu jambo gatoya, Abarundi nsa nuko gomba kubaha impanuro uno munsi aho tugeze, ni tumenyere kwitaho icimviro cyo kumva yuko dutegereza gukunda igihugu cacu, dutegereza kumva yuko ejo hirya ejo dutegereza gutaha mu gihugu cacu. N'ubuhungiro burababaza cyane, ubuhungiro burabishe, ubuhungiro ni habi, mu buhungiro ntihigeze haba heza, mu buhungiro ntibaharerera, nta burere buhari. Nitwige gukunda igihugu cacu, tuciyiteho, tugisengere, hama twatura amahoro mu gihugu cacu. Haleluya. Twatura urukundo, twatura ubumwe.
niho tuzoshika kuri izo objectif zose. Ariko mwanya tuciyumvira ati bari batujyanye ibi ntibizokunda. Nitwige gushigikiranira. Shobora kuba narahunze kubera imbonerakure, nshobora kuba narahunze kubera igisirikare, nshobora kuba narahunze kubera igipolisi, ariko sinahunze kubera ikambi nimba narahunze kubera igisirikare, sinahunze kubera ikambi y'igipolisi kubera umupolisi, sinahunze kubw'imbonerakure imwe kugaruka rwa CNDD-FDD. Muri societe yose haba abantu beza, haba abantu babi. Iyo beza babaye benshi ni intsinzi ku mutima. Iyo babi babaye benshi ni igisebe ku mutima. Twige gusengera imitima yababaye, twige gusengera imitima yarushe, twige gusengeranira hagati yacu. Nitwagira urukundo hano mu buhungiro, urukundo rurandukira. Bene wacu bari mu Burundi nibagira urukundo nabo tuzoruhuza. Nitwaruhuza tuzokora ikintu gikomeye imbere y'Imana. Nico tuzosaba cyose Imana izogihindura. Amateka yose tuzosaba imbere y'Imana izoyahindura. Uko biri kose twitege ko igihugu cacu giye kuba igihugu c'umugisha, igihugu c'umuhezagiro, igihugu ciza, igihugu giteye igomwe. Uburundi bwa Nyaburunga, Uburundi bw'amata n'ubuki.